बिटिआरनि दाब दाब जायगाफोराव दासान्दि मैदेरनि उदखारा बांसिननिफ्राय बांसिन जागासिनो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमलाबारि गामियावबो मैदेरनि गाग्लोबनायाव रबिन मुर्मु मुंनि फिन सासेबाव सुबुंनि गोब्राब जोखोम। दिनै फुंबिलि 5 रिंगासो समाव सिमलाबारि गामियाव हाबफैनानै उदखार खालामफैदों हाग्रानि मानै मैदेरा। लामानि थासारिया मोजां नङैनि जाहोनाव गोब्राब थासारियाव न'निफ्राय 2 किल'मिटार गोजान दैखांना लाबोनायनि उनावसो जोखोम जानाय रबिन मुर्मुखौ फाहामथाय होनो थाखाय एम्बुलेन्सजों गसाइगावनि आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बबेखानि गामियाव मैदेर हाबफैनानै उदखार खालामनायखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोनब्लाबो हाग्रा बिफाना जेबो गोनांथि होआखै होननानै अजद होदों सिमलाबारि गामिनि थागिबि सुबुंफोरा। लोगोसे मैदेरनि गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय रबिन मुर्मुनि देहा हालोदा जोबोद गाज्रियाव दं होननानै फोरमायथिबावो। আজি প্ৰায় 5:30 মান বজাত বনৰীয়া হাতীয়ে আহিছিলে আমাৰ চিমলাবাৰী গাঁৱত আৰু শ্ৰী ৰবিন মুৰ্মু নামৰ ব্যক্তিজনক ভৰি মাৰিছে। তাৰপিছত সিহঁতক ৰবিন মুৰ্মুক গুৰুত্বভাৱে আঘাত কৰি থৈ যায়। কিন্তু এইটোৰ বিষয়ে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ৰেঞ্জাৰক অৱগত কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইহঁতে এইটোৰ প্ৰতি আওকাণ দিয়া নাই। এইকাৰণে আজি যি ঘটনাটো ঘটিছে এইটো মই ভাবোঁ এইটো চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। আজি কি গাঁও? চিমলাবাৰী টাপু। নাম কি আছিল? নামটো আছে ৰবিন মুৰ্মু। গুৰুত্বৰভাৱে আহত না? গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে। এনেই আৰু কোৱাই নাযায় মানুহটো কেনেকা বাচিব নে নাবাচিব। কি অৱস্থাত আছে? বহুত বেয়া অৱস্থা। বহুত বেয়া অৱস্থাতে আছে এতিয়া। Oi, kasih pergi mau gue kena lawan.